Atumi chitini bhai ECR ni school along kahumri damahu government pen nangkepale RIDF lapen primary education pen ki kimpon school building mesen pensi thekpon long. MAC Richard Togbi Education Department arpu dengde pen karbiang long alo along ritin ke chali ahem mesen nangji pu akimang pen ongdung a school ahem mesen mati RJ kachelar asonsi theklong. Normally gitu lagi pada school lo Dadhora polling station epelo lana belo prote to war mane to pada lamar pen kedaker at least 9 kilometers and back lo bila kasi kadalong district education department along Richard to be yen hidat pen atau kalau anta school henkin lo pula so biar ta julo si pinili ka biang la ka terang ke dak lamar pen sebang lo silbang solam ka chini pen meji la pen bang so building darbe lagi thelong lang lo school ala display board kado kita ada helong lang masama nasi lada school president do alam tham lam president ka ji phasi bohol prangsi ka do lang karo kan dom kita la bang so school helong bana tu on merong itu merong pila kita la bang so school tu thodo na kan se school ki pila to teningan 2023 ikan ko ra thamar ka dilo abang so ki dipiarin kata hiri lo akan 2011 12 belong lo hasori president kelila sudah tertutup dengan piusun nuklir ni sini dengan sudah school dah hena dah lo sudah ini pak gak lo karena thank pada free lo dan school yang terlalu bisa dia lo si nursery itu bagi tanya dengan sungkun lo saya kok tenang pagano Thomas Council CM sir lakukan pagi lakukan misi nanti education yang alam tengah hijau lakukan honton ini bukan honton repair ini picholo ini party lo Pinini tom apherangke kahumri damahut school managing president lapen members atum RIDF pen ki kimpot school building kini kelong apot EM Richard Togbiaphan akiro pajepon ai bat bolo la si non none bang thong kebra Roxian do lasi ke thang bang tani linga lasi teacher afan mane kenani lasi PM CM Dr. Tuliram Rohang afan same chunuri lo lapen EM sir Richard of the Fantame lada assistant teacher na keto i Fantame chunuri lo Kichalia hem kikim ke palang mia son thotsi school along osomar tuma phat midday meal kitun kedang hem boundary wala pen teacher mati loke thana bang akinang dolang posi James terang upper Dadhora LP school headmaster pen nangchuni ridun halapu Sarbekro LP school along managing committee members etami teacher pawang wer nangchi pusi nangchuni ridun Nala dak sarbe krulong kupini member ba school managing committee member lo sondoma nilido acha andela school kilong pot kuson naklum ninga nilitum ningarong lo la school gelong padi nilitum education niam sar Richard of bipanda kero pilo mathe man nilitum company school building abisita mi akononda RFDF scheme bena pilo ni non mat dak kupilo kisung no mani tum kisung mang teacher pra teacher ke government ben ke banglo sita mi continue bang ve an helper to masanang che cha helper mane komal lo nilim hai nilip to kola so la si bang pibo acha Dola marapen RG Son Rongphar Karbing Long Live